Sagudahin nga rin ti surat ni pagayam tayong lulan. Dear Manong Neme. Kunada Manong Nemi nga tikano karirigatan apaset ti biyag ti may sa babay. Keriso ti panang pili na, no asino ti agbalin nga kagasang kasat na. Kasi tinapasamak kada papaki ni mama. Narigatan idi ni mama, kanang pili kini papa. Tinilayan ka no papa, iti kasi simplian kada kuwada. Saan idi nga kayat, dagiti naganak kini mama, ani papa ti pilyan na. Ngam saan ka nung nagbindot ni mama. Gabot oras simple lang nga tao, uno lalaki ni papa, nagbalingan na singpet, nagkaget, kaya napudno iti panagayat na ni mama. Kastamat isapsapulan tong galmay sa kadatayo, nga mabalin kat maminsan talay nga gayat. Saan ko man nga maulit, tapos may kastagat saan nga maulit-ulit din tayo panakigasang kasa. Nagbalin hindi nga problema manong name tatalo dagiti na iget, na pinget, nga agtarigagay amang ikot iti pusok. Talo da manong name. Ni Sami, amay isang soldado manong name kameng ti army. Irento tani Sargento Patrick, may samit nga kameng ti PNP. Ni Manning Manong Nemi may sa nagagat nga manalon. Agdin dinamag dagiti maapit na nga bawang, laso na, mais, balatong, kanda dumapay. Idinto tamay sakmet nga maestra Manong Nemi amang isusuro iti elementarya iti barangay mi. Siyak Manong Nemi tinaudi kada kami nga talungag kakabsat. Siyak ti kakaiso na nga babae. Siyak laing idin, tiawan ti asawa na. No kasta, manong naming agbakasyon ni Sami, dito lugar mi, umay naklat tapasyaran. Siyempre, tiya umuna nga saludsudan na nunton kaano nga klo na kisuna. Sa amin ton, pagsasalitaan, manong naming ito may panggap, iti inhorhensya, iti pagilian, taka kaado idi manong name panagraira dagiti NPA. Nako nakarot keng kulik sami. Sang ganing kunada nga diti soldado ket addan iti ngaram ti maysa nga saka da iti impyerno wenno iti patay iti tanem. Kunamit ni Sami manong name ti dadateng ti papatay ket uray sa sinot kasasaad na. Soldado man, pulisman, basurero man, kotsero man. Dudumteng na talaga tinituding nga panaka-edepen ti kandela ti biyag na. Mapasamak lang, mapasamak. Sa bagay gusto matisunat. Kastamat ang gani Patrick, manong nemi. No kastang agbakasyon, dito'y lugar mi, umay naklatapas siya rin. Tasaan nga nakadistino iti ilimi. Kasi siyamat isang kaibaga na manong nemi. Ni patay kat dumteng nga di mapakpakadaan. Iso nga nasken isaganaan. Idin to ni Manning Manunemi, iso ti kang kanayon nga umay. Every other night, no mabalin na kumakit every night. Iso tinangsingid kada ginaganak kanyak Manunemi. No pa sa pagsaludsudak da ginaganak kanyak, naka-neutral da. Awan kas kang agpili anak. Tanangam dagpili. Pilyam tayo simple. Akas ka ni papang mo. Simple. Manong nemi idinumtengen ti panawen tapno mga ikadengak. Gabota, iso nga talaga ti patpateg ko. Iso ti pinilik. Sino katakwada manong nemi ni Sami. Nagbakasyon manong nemi, birthday na dito lugar mi, iti nangangayan na ti pa nag-birthday na. Nagpadaya manong nemi kat naawis kam amin.
Datatang siya kanirikapsat ko nga karuba mi nga daanan ti pamilya. Nagarbo manong nemi. May nga soldado. Ag birthday, ag bakasyon. Nagarbo ti paala na. Kung nangarod di kiti haka-haka. Aba baka naman ti sweldo ti soldado kahit. Yung nangalaan na nga ta. Baka urnong naman. Uno sa hanggat ado nga tamat pa. Adamat pa nagkurakot di kiti soldado kahit. Kasano ko ma? Uno saan kat agsultip na ka na kitay. Kasta manong nemi ti haka-haka di chismosa. Edi, tasid gakon manong nemi ni Sammy. Happy birthday. Pabaling ka di nga dahil 20 kararagsakan na birthday ko. Sige. Iti kondisyon. Kahit mo sawan, ada kondisyon ti panagayat mo. Saan ka di nga tinapudnong hayat kat unconditional love? No man nugot kalakid ding. Anya day jay? Agikat kay trabaho. I'm sorry. Iba't patid ko ti pagilyak. Agsaserbiak ti pagilyak. No talagang iba't patid na. Lulen. Mauhatam ti trabaho. Manong nemi patas ko lang yung kuha na rin diyang imbaga no mampay sana ka seryoso. Tamok nga napateg, manong nemi kini summit ti trabaho na. Napateg kang kuha na ti pagilyan na. Napateg kang kuha na ti panagserbi na parang protektar na ti gobyerno. Na-declare nga rod manong nemi ti dayta nga birthday ni Sammy. Nga ti panangaklon kong kan kuha na kan panakatulag pa ti kalaysa. Nakabigatan na manong nemi imaydan ng asawa dito'y balay. Siyempre nadamagan daman maning manunemi kini Patrick. Imay pala yung met ni Patrick manunemi tapno. Penken na nupod no. Medyo nabartek manunemi. Lumablabagat dagiti mata na maangot kong hagat na sanger. Ngamsangan ako inuporme, saan naka-duty. Saan mat nga dito lugar mi manunemi tayan tinaka-idyot yan na. Imayag. Takait ko lang apain ka na mismo kang ka, Lulen. Sinong batang ka din ni Sammy? Natulag pa yun ti kasan mi, Patrick. I'm sorry. Iso ti patpatik ko. Sabi ko matasan ka nga babawi. Gagangay lang ng sakit matrik na. Patrick, ado dito sa bali nga babae. Sala sisyak. Ado dito, anya tamok, baka no, malaksi din nga siya terar mo yung gado po ito yung nobya mo. Sika lang tinahit ko tinapod no. Sa anak to nang kasama no sa lang siksika. Baka sa mo kayo tag-asawa, tag-chichiks kalatan. Hamong nga pagang awan, di kitipadak nga babae. Awate mo ti pa nakaapahay mo, Patrick. Kinatakrot ka no, saan na nga mga awat ti kinapod no. Ambok nga saan ka nga takrot, Patrick. Baka madamag kundo next month, baka sumaraw kang tumatang ng kasar. Gan advance congratulations ka na kayo. Tagbalin tumat ng asawan. Umay kanto tika aldawan tika sanmi. Umayag tumang riribok. Ana? Umayag tumang riribok. Si Kamet, nakainom ka lang. Saan nag-agang angaw? Umay konto riribokin tika saryo kinisami. Manong nemi nagdanagak iti dayta nga pangta ni Patrick. Siyempre, yung tawag ko nga dangos dayto'y kinisami. Bayam, tendon galawan di kalaysata. I-request ko to. Iti commander officer mi. Nga mapalawlawan na to daado nga soldado. Kabayatan seremonya, ken reception. Amok manong nemi nga aramiden met dayta ni Sammy. Adun to soldado ka nung nga mangguan dito simbaan, ken ti pakaangayan ti padaya. Idi umaymet manong nemi ni Maning tapnupen ken nga tamat no pudno. Adda pa lang met inregalo na. Bagong harvest ka nung nga nateng na. Inyawat na gini mama. Ay kalagaman kami maneng na maramanan mo manen ti bunga dagiti mulam.
Hala, sarita kay karon. Agbeso ka di. Agbeso. Nagdinamang yun sa ka di. No kasta. Ni Sami tinagasat. Gabuti sa tupat patag ko. Agbeso ka di dinamag nga nangipang ta ni Patrick na mangriribok to. Ngam ko naman ni Sami nga adong kanot soldado nga manglawlaw to iti simbahan. Kan soldado nga manglawlaw iti pakaangayan ti padaya. Sa galing soldado ko matagkasar kat ta military myriad sa kunada. Mabali na kasta nga kinaikayat ko lang dito pakaangayan na tapno maumatandar na kita amin nga kabaranggayan tayo. Congratulations ka na kaya nga doa. Maning, saan ko man nasakit tinakim mo, baka pati si kakit mangriribok ka. Napay ko mangriribok ka. Nakasagana kang mga tigasat ko. Kaya daw-dawat ko, asabi ko mata naragsakan to. Naragsak ito kinisami. Doon naman ti pakaragsakam. Pakaragsakam matin lolen. Agdada nagaklat naman nung nemi genggadim tengen ti kaldawan ti kalaysa. Dito'y agbalay nga nagrubuat manong nemi, dito'y nga dimteng tinang make up kanyak. Dito'y nga dimteng manong nemi ti kahar wano kotse nga pagluganan ti bride. Hapayan niya, pasamak kang kaya anak, kapin astat langam. Numanin tumrem tiling mo kat dublem man ti para make up, ti panaka-make up mo. Manandanag anak, mama. Kadamtan niya man na panagdanag mo. Baka talaga mangriribok na siya nga, Patrick. Awang ka naman din ni Patrick dito eh. Ayun naman. Nagpedestino ka no diya adayo. Mutsak mariro ka din diya Manila. Oh, iso nga awanin ti pagdanagam. Taawanin dito ni Patrick. Ano nga rod, Maning. Ni Maning. May kumamangriribok ni Maning. Ni Maning hindi atin nagagitad ka na kita'y natang ka na dingwan. Ina, nga pinarte na kita'y para parte, kanda na kita'y kutsinero. Nasiyat mo tatap na kasta kita. Adamet, may itulong yung kengkwana. Gaputa, medyo nangina ka nung at panang presyo na ka na kita'y itagila ko na. Ngayon mayatin na ta, nakasagana ba't ni Sami, adumot kwartana. Nanayas nga rod manong name iti panakaangay iti seremonya iti kalaysa. Adag pa iso iti sumagmano nga soldado manong name nakabantay taglawlaw. Kastamat din tinakaangayan ti reception manong name nakadado nga tao. Pero mi manong name nakaragragsaka kakasmat ti kanaragsak ni Sami. Are you happy? Unay-unay Sami. Ibilang da nga may saka kaandang naklag ka no, nagkakasar dito iti lugar tayo. Iti ili tayo. May isang nasang-sangay na kalaysa. Ti may isa kami ti army. Kan may isang maestra kas kanya. Siyempre manong nemi nyawid na ni Sami iti balayda. Iti kwarto na nga nagbalin na kwarto ni. Tanagtulagan mi manong nemi nga mangipatagdar kam tumit lang ti bukod mi nga balay. Palubos ti abo. Iti unag ti kwarto manong nemi namin pinsanan ngented ko namin pinsan ti amin-amin ko kinisami. Soldado nga talaga manong nemi. Naglaing nagdakiwas. Kasla adda iti kasamekan nga kabakiran manong nemi agsapsapol kadagiti glemlembeng nga kabusor na. Siyakmet manong nemi ti kabakiran nga asak-asaken na basak-basaken manong nemi ni Sami. Nakaslag sapsapol ti kuweba iti birhen nga kabakiran. Aging ka nasarakan ng deta nga birhen nga kuweba nga wampay iti nang lukat. Nga isulaing iti nang lukat anang usat ti ruwangan ti kuweba. Nga nagbalin nga ruwangan ti langit. Ngayon kam nakariknaan manong nemi iti na isang sangayan nga imnas ni ayan. Buhayin manong nemi nagmaris rusas dahil nga first night mi kinisami.
Namsag ka na gidi ado nga asok ka na reng-eng ti kwarto mi. Agsusurrender manon nemi ti kama, taanit-it lang anit-it. Kasla kayat nan ti aginan ako ma, dahi ta akama. Kayat nan sumardeng ti anit-it na. Ngayon kasla saanin, sumardeng pa'y manon nemi ni Sargento sa amin. Kapag kinapudno na manon nemi, kabigatan na, agsublin tumanin ti destino na. Dahito itatirigat na manon nemi, no kas kini sa amin ti masawa. Lawas, bulan, uno kada quarterly, ang bakasyon, manon nemi. Kawan ti pagdanagan sulat. Aramid ang kalinawas ti panang bakasyon ko. Oray ta, asadagmat lang ti rakadistinuak, diya madlakaling ka. Sabi ko ma, aramid ti amin na panaganan. Awan ti magdanagan. Saan nakabaybayan niya po, Diyos? Dahil ko nadan, uraan niya't kinataom no oras mo. Oras mo. Ngayon saan ko pa ilang oras? Mga rami nagpaitili mga soldado, itsaklot mo. 5? Oo, yan nga puro lalaki. Tsaka, talo laing tikayak. No, dantong talong anak ta sa amin, ustunton. Uwan manong nemi na nagsak. Iti binangon mi nga pamilya, iti asawak. Inaramid na ngagpaisong every week, ngagbakasyon. Makabulan, 2 bulan, manong nemi, iti adda nagpitik iti saklot ko. Intultuloy ko matilata, manong nemi, iti nangisuro, pasarima pa naksumarong kari dya balay, umyan ijay, sakmat lagawi iti ayan, di kita katugangak. Kikingga, manong nemi, nga idi at agpiton nga bulan, tisikog ko, namimpinsanan nga nagbakasyon na. Maternity leave. Idi pas nga ikon, manon nemi ni Sammy Jr. at da mismo ni Sammy nga nakabakasyon. So manon nemi, iti nga atibay kanya kasi mrek ti ospital, aging ka iti delivery room, aging ka manon nemi nga sa anarigatan, katimpas nga ikon ti anak bi. Soldado man rin manong nemi, Gabota Junior. Kasi tawag ko na ayat ni Sammy nga nangkaragan iti anak mi. Guwapo ti anak ta. Siyempre, guwapo ti ama na. Kita naman tigitak-takik na kadagurong na oh. Kanti barukong na. Agbalin tumarin nga soldado. Sabi ko man, tawag di dahil sa mapasama ka na tayo, Sammy. Kalbasan ti may isang tawan, sumarunon to ti babae. Kahit mo sawin, may isa lang ang tawan ti baet. Kahit ko, 5 katawan, ni Junior san tumanagadi. Kaya numabalin na ko masami, agritiro kan. Naku, agritiro ak nakaumubing akpay. Agikat kang roden. No, agikat ak ti servisyo at pagsapulak. Hindi siya kan di mangsukay ti talo ni tatang mo. Sa Jayak, kinawan di magdanagan, kang kanayon nakatrabahin na po Diyos. Sana tayo baybayaan niya po Diyos. Makatawan pa tinapalabas, manong nemi, may sagsagan ng tipa nakabunyag, ken umuna nga birthday ni Junior. Numanan tumawag at manong nemi, kani Sammy, tadaman signal manong name di destino na. Kamakhamang ati bunyag kan birthday ni Junior. Barbarang makaalak ti bakasyon. Ano? Makapagbakasyon ka kanagiti saan unin nga importante nga okasyon hanggang makapagbakasyon ti birthday ti anak dak ti bunyag na. Abek sansanay ka. Kasapulan dati, reinforcement. Kadagiti bangir ang batalyon. Kasapulan may matamapan sa dyan, umarayat. Madaman tirangit. Saan ka nang mapan? Agpakadakan ka ni Siyom, pangaasim.
Maawatan na nga tamit birthday ti Junior mo, kaya pa nakabunyag na. Una saan ka nagpilit ka, pumanaw di tan, tagawid ka dito eh. Ngayon sa nga nagtungpal ti asawak manong Nemi. Simurot manong Nemi kadagdi kakadwa na, nga naman timulong kadagdi mga soldado, nga da iti kabangibang nga probinsya ti Cagayan. Naging gama manong Nemi. Kaaldawan, iti panagkasangay ni Junior. Iti may padama kiti radyo mo ng Nemi. Nga may ni Sami ka nagiti awanan gasat. First birthday ni Junior manon Nemi. Kaya pa nakapabunyag na. Ngayon ti kabigatan day tama nun Nemi, saan nga si bibiyang nga Sami ti dimteng hindi kat may isan nga bangkay. Kinuyogan man nun Nemi nagitipadon na nga soldado ngayon di saagda itilogan nagiti soldado ngayon di saagdan tilungon. Kat na iman saigan mismo dito pagtaingan da man nun Nemi. Napasamak kan ti pagbutbut nga napasamak manon Nemi. Awanen ni Sami. Saan nga nakalasat manon Nemi ti panakasugat na. Nga itaray da kaduman iti ospital. Ngayon sa di ospital nga pimusay. Hawang kano ti sa baling yung bagbaga na idadapay laing puot na iti panagamamangaw na. No saan nga tinagan kulen kay di Sami Junior. Ibagbaga na nga umay umatendar, ibagbaga na ti happy birthday, iti anak mi man din. Iti panagamangaw na, iti kano panagilablaban na kinipatay. Ngayon pinarmek ni patay manon Nemi. Kapatawanan ti hangis ti asawat. Saan ko nang makasalita? Saan nga namariknat, ibarat, arakop ko ken ko, ana. Dinan mangeg, ti nagsangit mi. Nga agina. Tadi obaeg, ta anak ko manong Nemi nga mang tamtamdag, piman. Iti ama na, agsangsangit met ti anak ko. Kas nala maawatan, kas la adan nakir na, nga sangsangitan ng tawa ng ti ama na. Nasakit manong Nemi di nga pasama kidipya ko. Hindi makaiwakas kami manong Nemi. Nagpakada akon kadagiti nakaikamangag. Nukasta ijamet lang sidong digiti naganagkang ka ti pag naidan niyo iti apo ko mi. Uwen mama. Uret as dagmet. Mabalin niyo may sarong kaharan ni Junior. Uno saan kat na kami ti umay sumarong ka dito eh. Ala, sabi ko mata, may iliw-liwag mo. Iti mabiit, di pa nakapukaw tayo yung kinisabi. Tanong asano ti saem nga marikriknam, being asawa na ka. Mas pay kanyak anak. Gabot anak ko di Sami. Ha? Pangiding ni Apo Diyos na ita. Saan tayo mabalin nga kontrayan? Ingkam nga ro din, mama. Sabi ko mata may iliw-liwag ko nga dagos ni Sami. Kan sabi ko makunam, tadumteng ti may kadwa nga ayat, itibiyag mo. Jakon kayat, mama. Jakon kayat, mama, kurang idi ti katugangak manong Nemi. Ngem siyempre, idi tamay sa akon nga balo, adumanen de kiti agaram kanyak manong Nemi. May sagadakwada ako teacher ko, baro. Ngayon saan ko idangin kaskaso manong Nemi. Awan ti sa baling naramid ko, no din nang i-concentrate ti panangisurok. Kastamat din iti panagawid ko siyempre, sang petakti anak ko, nakasasyaat, nakaragragsak, makaliw-liwa ni Junior. Aking gadimteng manong Nemi di may kaduang atawan na panagkasangay na,
Adun di kiti maibagana, agsapsapulan no sa dinno ti ayan ti amana. Ibagbagamit na papaki ni mama, no kasta nga isulat ka sa sarita na anatayan ti amana. Ipagpakita na rin di kiti picture na kwadro, iso na kit may isang soldado. Kas dapat nung nga di bagbagak kang kwa naman nung name, no kasta nga makulit, nga agsaludsod. Unorek nung nga di kita na kwadro manong name dito ibala nga ladawan ti amana. O da ita ni dadim, takigam ti paltog, soldado. Detoy, ti picture me, di nag-asawa kami, di nagkasar kami. O, so na lang anak ta, di first birthday mo, di umuna, di pa nakabunyag mo, kada gito nga picture, o, di nabunyagan ka first birthday mo, awan isuna anak. Ta iso di nga natay isuna. Pinaltugan da, ti kalaban, natay. Anak, sa nga bali na, tadakmet, tadamad na lulukin ni lulam, at dadangkel mo, saan da ka nga baybayan? Uri na awan dadim, at daakmat nga mamin. Kadagupan manong name, dagiti umayang mga paspasyal kanyak, no kasta nga rabi iti biyernes, tawang klase kiti bigat. Sana kumain ngumawat no weekdays manong name it at kahit mapuyatan. E dito masangailik manong name ni Maning. Hay, baro ka pa ilaing? Inuroray ka. Kas mula idaw-dawat nga matay asawa kiso nga natay ha. Ang galawad ka. Ang kubulas pinanunot dita. Katapi nga di ka pa asawa Maning. Manayo ang tawin mo. Inuroray ka nga nun. I'm sorry. Oh, kasgas din nga pa kayan na. Hindi nito tabalokan. Anyat ada ka di sa amin, awang kanya. Gabo ka dito paltog na. Adamat arado ka. Adamat kuliglig ko. Adamat traktor ko. O rin no simple ka kumalang tao. Nusik ako man pagpitikan ti puso kapag idingasahan. Awang gaya, damag mo kini Patrick. Na humpros damag ko na. Napiyakan ka, tadakalat na dito lugaryo. Ngem ni Patrick, diyan mo. Baka damat asawa na ito na yan. Siyak pa itawan asawa na. So nga, abi nga di mo pataas ni Manalon. Awang pakatayan na. Soldado ka talaga nga. Teko na dan, ada ting harap, tanong ti may sasaka na. Ti Manalon nga ron. Kasanon no, da ka taltalon kat ada, manggagat kang kangaulag. Naku, yun to yung apo. Kasanon no, dumteng ti kimat kat makimat ka. Gasang-gasa na ko nada. Sana to ang asawa. Aging ka maoray ko tapos. Maning, I'm sorry. Yung kapsatan lang ti mariknek ka. Aging ka manon nemi, kalpasan ti makabulan si Budde di parang pasar kanyak ni Maning. Hindi baga ni mama nganta sa nga ilik. Dagiti man na nag-aaram kanyak. Ma, di yan ibaga nga saan ka maawat no saan nga Biyernes kan Sabado? Baka saan na mo siguro. Sino ka di? Ni Patrick. Ni Patrick. Baga akong ba't asawa ng agpaiso na nagsasalita kami? Mamati kayo mo. Ayusin mo tibagim ta. Yung kasangunin, orak at naturogan ni Junior. Pwede ba nakakita manin ka ni Patrick manong naming kasla akong pa tinainayo ni tawin na. Pulis nga talaga. Naka-smarte. E di, tumakder. Kung naman lang takder, saludo ka nga. Ngayon ba siya saludo? Flowers for you. Lolen. Nganda pa sorot na nga chocolate. Agyaman na, Patrick. Tugaw ka. Nagwapo ka lata. Gugwapo ka didiga sa amin ang sumati kinayat mo. Di ba?
napudpudawak. So na talagang tumayang tingtingisit na. Gabuta. Soldado nga rin isuna. Nagkabakasyon ka ita dito eh? Kadi magkasi marungkar. Kumusta man di pamilya? Manumutan di putot mo. Oo, may asawak. Kaya imposible. Sangmod nga namdawat nga mabalo ka eh. Ay siguro ka talaga astoy tinaiurit agasat. May ikari nga siya, may kaduwang asawam. Manong naming karigatan ni Patrick tinagpedestino iti lugar da tapno asasidag kanot umay nagpanang pasyal. Kaday ta. Oray no weekdays manong naming umay nagpasyaran. Sa bagay hamat ka din ngayon, mabayag kan sapain at umay makipangrabi. Nakasasidagan ni Suna ka na kanyak, kan pati ni Junior kat naasidagan kan kuan. Nadapay na gini kundawi manong naming nga daddy ti awag ni Juniorin kan kuan. Duwan nga tawen manong naming sipod pimusay di sami. Anak, ada ka di pairantam nga mga asawa, makiasawa. Awan ko man mabalin mama. Ay ngam sangag sarding ni Patrick. Iti kasi nga raramidan na nga talagang napudnoon na iti tarigagay na. Bagamat no, ada asawa na. Ada pinanawan na ang pamilya di nakadistinuan na. Ihirapay nga sa mong amuan. Ada matpuspusan tat numamuam. Kasano mama? Alis tulaing dahit ha. Baam, tada kami kinapapagmuti makamong agin bistigahan. Diyan mo noon niya tinaramid na papakin ni mama manunemi. Nakalpasan ti makalawa simbagada. Awan tinagbalin nga asawa ni Sami. Apay Sami ko na yun. Ay Patrick ko na ko. Ay sasapo. Malagip ko na di Sami. Awan. Kasunod panamayan nyo. Basta. Ngayon, agdepende ka anak. Mama, mabaling ka di pa iti may kaduwang asawa? Kita dan tapay di mamintlo, mamimpat. Kasapulak. Talaga kasapulak, anak. Saan nga para iti anak mo? No, di ka talaga para kang kamis mo. Ngim pulis, bakat matay tumanin. Diyos ko ya. Oras sa dinot, ayan, tiway sa nga tao, pulis manuno saan, isog gasat na. Baka babaluan ako na nagitipadag nga maestra. Mama, tataga di pagilasinan. Ako matyamok. Kita itno ka kang kanayon kat ako matsiding ti magbagi. Kanda duman pa pagilasinan, awam man. Talagang isog gasat na talaga. Anak, no talaga ka sa pulam, apigid din nga saan. Nasingeden nga talaga, dapat trick kay ni Junior. Awanton ti problema ang kadakwada. Ikasanon no agadi ni Junior. Nga putod ni Patrick, tadinantun kayatan ni Junior. Saan nga tama na kasta ni Patrick? Banyo mama, adali ka na yung bag. Itinayisan manunemi yumay ni Patrick ngagtutudo. Nabasa manunemi nga simbang pa dito balay. Abi nga siya narakusong mo ditudo. Nakakutse ak manang jakbat ng itugot ti payong ko. Hindi ba nagaglugan iti kutsek. Nabasa ako. Manin nagdimsa ka kami dito, nabasa pa yan. Sa ako malang ako malang imahin kat ni kastoy ni. Agbagbagyo pa kinding. Awa nga di mamaling ko pagsukatan nita. Sige, mabiglaeng. Emang kita. Kaya't mo tibado di Sami. Urayan na, saan nga tawad nga garariya. Short, di Sami, kensando, di Sami, ano name it inted ko. Hanggang mali ka nun na brief na kabutas hanggang na iraman nga nabasa. Manong name, hindi nakasuotin
Ken quantity short ken sando di sa amin. Nagilap-gilap kasi eh. Parang kita ken kuana. Pasari Patrick pasaray sa amin. Saan ko may libak diriknak manong nemi agayata kun kinisa ni Patrick. Ngay di nga rabi manong nemi intultuloy naman tentipig sa titudo na. Ala, umiyang kan dito eh. Sargento. Kahamo ko na yun, nga sarko so sumpay ti tudo, ti bagyo. Baka saan nga makalasat pa ti lugan mo kanigit ti ababa kalsada. Kadalakit baka ti akwarto na, mama. Ay, mama. Yes, mama, apigay din nga sanin. Ala, isagana ko, tap nang tumaturugan. Kastamat kang kaanak, kane. Anda pa'y klasam ninyo bigat. Bari anong kalman tumalon no bigatan. Baka no, tuloy-tuloy ti bagyo na. Siyempre, makancel ti no signal number 1, tupay, elementary, makancel ti klase, mama. Diyan mo manong name no apeng nga saan kami nga nagkaida kini junior kada di nga rabi. Gabot nga siguro ti buteng na kanagiti tudo iso na pan kadalulo kini lola na. May masakit na kwarto manong naming nga nagbalinak nga duwa. Nagbaling kami nga duwa manong nami hindi ta masimbrek. Diyak man kami inlak manong nami kasla ko la intranta. Inawan nagsarken ni Patrick iti siled ko manong nami nga iti arakopen na. Iti kas di nga kinalamis ti tiyempo tagtudtudo. Kaya di mariknak ti bara ti bagi manong nami ni Patrick. Kaya di mariknak ti bara ti sangaw na iti mariknak dagiti bibig na nga nangamal ka dagiti bibig. Saan ako nga nakapagkat-kat? Yan tangi mamatiak ng ba't patignak manong nami. Kan mamatiak matitriknak ng patpatek ko. When manong nemi sinabayan min tinapigsa nga bayak hamak ngagtarakatak idisip galba manong nemi. Sinabayan min ti manisbes ti angin manong nemi tapno pumigsamit ngagbayasbes di kiti asok ka na rin ang may padpada. Saan ko libakan manong nemi nga mailiwang. Hindi kapautan ti panawen anatikagan ti talon ko. Pinadas met manong nemi ni Patrick tinagdakiwas iti kabakirak. Saanan nga narigatan gabutadan ng usat. Huwain manong nemi pinadas na maten ti simrek iti kotak ng kuweba. Sumaten ti simulat manong nemi. Huwain nagpapapauting kam. Panangigpapas iti nagsakin ni Patrick kare di nga rabi. Nga ti kabigatan na manong nemi nagkalman ti tiyempo. Sa nakansel manong nemi iti klase kapot adot na tadael nga parte iti eskwela. Tanapig sa kaim di angin manong. Sa amin narikrik na ti pigsana kapot adot nga napigpigsa di asog ka na rin ang mika di nga rabi. Yan yung arodin kakaanak ko tata nagkaida kay maten. Awan ti pagdanagan niyo, Papa. Mama. Into no, doing ko. Kadwak tumatan na parents ko. Nga umay. Tapos na magpagsalitaan ti kalay sa amin. Kalay sa? Anya ko mga rod? Saan ka din rubeng kalay sa? Anat makunam. Lola na anak. Rubeng unay, Papa. Saan ka rin nga nasasya at no, hanggang pala nga kalkalay sa. Tama nga nagkasara kayo kat anya lakay. Daman ni bagbagada at akang sukal na tapno saan nga tultuloy nga may ikadwag at kastama ng timapasamak. Hala, talagang sasawa mo lakayan. Yakit at panunot mo na, Papa, hindi bagbagayo. Anyat na mo, baka mabaluan ka ngagpaiso kat sumarunumat nga. Ay, sus, apoy, pakpakawan na yan dadayom. Sa anak amutang nga mamatay, Papa. Lusot na ikari. Ay, gunadan oras sa dunot. Ayan mo, no, talaga nga oras mo. At kalay sa kami, kinilulan. Iti kabitan nga panawin.
Angay nga ron ti kalay sami manong nemi iti lugar da iti sabali manen nga simbaan. Ngem, makuna kagangay laing manong nemi sa anak as idida kami kinisami nga talaga nga do ti tao. A simple laing manong nemi akasar iti simbaan. Uwan. Nga da kami niti unag ti simbaan kag March sa manong nemi kini Patrick. Naragsak ka kanimat laing. Unay, Patrick. Ano ta nagragsak ka? Hindi ka saryo rin sa amin? Muna ita. Samon nga pampanunutin pwede na palabas. Basta ti panunutek, damok ti may ikasar. Damok ti may ikasar. Damok unay. Dahil ti imulak iti panunod ko. Sanggat nung mabaybayan, sanggat nung saktan. Ipatagda ka, ipatag kayo. Kenny Junior. Mangaramid tamit sa bali pa nga Junior. Eri ba nag-asama min manong name kini Patrick may dumalaunay gabuta sa bali nga iliti-ilid. May dayo akon manong name iti pangisuruak. Iso nga kaduan na nga dito mitlaing balay iti ayan mi kini Junior. Gapo nga ron iti trabaho ti eskwela nga pangisuruak. Adama di gadugundawi manong name nga mapang kami sumarungkar nga agina iti balay nga nakaikamangak. Sa diyamat no ka may nakamdanunan ni Patrick. Aging ga manong name kalpasan ti duwa nga bulan sipot nag-asawa kami ni Patrick. Ada nagpitpitik iti saklot ko. Adan dun ading mo anak. Ading ko iso na? Wala na. Yes, very good nga rin no. Sa anak nga mapapal ka dikiti. Adda ading nan, mami. Sapag ko mata, babae. Abay kayat mo ti babae nga ading. Kahit ko Abay no lalaki. No lalaki, ang mga nagdinanog kami. Anak. Ngayon no babae. Dungdungwek no ka ti ading ko nga babae. No adak dito'y balay dam, no adakam dito'y balay dam, anong nemi rin na biyumet nga umay agawid. Ngayon no adakam medyo lugar mi, iti sidong da papake ni mama, siyempre, mamanong agawid dito'y balay. So nga na mabalin lang ko mamanong nemi, kahit pa idistino, ti asawak iti ilimi. Tapos ni kasta asidagla, inisuna nga pag-awidan na. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi, ang kalikagom ni Patrick, ti may destino, iti lugar mi. Kasta nga rin tinapasamak kat milanam. Sa lamalaksid manong nemi na operasyon da kat awan ni sunod tirabi. Ngayon no awan ti duty na awan ti operasyon da, agawid nga agawid iti malam, at da kami tirabi, at da kami nga nakaragragsak manong nemi. Aging nga nagbakasyon ako ni piton nga bulan ti anak ko, iti sikog ko manong nemi. Iri pas ngay ko, basta ko na yung taragsak, ti asawak, manong name it, at damot ng bukod na nga putot kanya. Saan nga pulis? Bakit mabalim ba na pulisungan? Ni girly. Babae. Basta ko na nga taragsak ni John, gabot na babae ti adi na. Di na kano kahit ti lalaking ading. Tapay man. Lalaking baka agkap-kabil na. Ngam na babae ti ading na, dungdungwen na. Patrick, sabi ko matasantong agbalbali no. Iri pa nang tratar mo ti anak ko. Ni Junior, ikarikan ka. Saan to? No kasunod pa nang ipatig ko ti bukod kong anak ka. Kasta mati pa nang ipatig ko. Kenny Junior. No mabaling at agading adagos ni girly. Kaya't kumita talo o stunton, may saka din sa amin, duwakan ka. Manong nemi nalagsakbet da pa mga kinipapang taduan ti aywanan da nga apuko da. Iri tagbasan manong nemi ni Junior ni mama ti mapan mangitultulnog keng kuwana iti daycare center mi manong nemi.
Idento trima pa, manunemi di mabadbati ng mga iwan met kini girl. Mapanak mangisuro, mapamat ag duty, manunemi di asawa ka polis. Yung gandang may manunemi nga ti first birthday ni girlie kanisunton iti pa nakapabunyag na. A month before, manunemi. Data kapag nagkasangay ni girlie. Idagrubrubot ti asawak. Papanam, abi rubot mo di kita rawatan. Nagsanay. Di mo kunain nga wang ka dito, ito kasangay, kan pa nakababunyag ni girlie. Baling no, makasubliak tumad dagos. Papanam namin. At the special operation mi, Jaya, abra. Special operation? Tumulong kam sa diyan nga mangsulbar iti problema. Di lang mabaling nagpakada kang ibaga mong saan ka nga maisurot kadakwada. Saan mo siya maisurot ka siya ti head? Ha? Siya ti leader iti dayta ng operasyon. Napitas dito nga mission. Tano, agbalagi kami, agurure kanyak ti promotion. Madanagan na, Patrick. Kanak mat pagkadanagan. Ang mga no talaga nga oras ko. Agkararag tayo kinabo, Diyos. Ikatamtan niya man na panagdanag mo. Wala na, ngaman niya, idi na tayo na di sa amin, kaaldawan, first birthday ni June, hindi pa nakababunyag na. Please. Mano ka tayo ba nga makabulan ba niya? Sige. A week before or 3 days before, isundot pa nagawid ko. Ikarikan ka. Di nakpakadanangan. Ape ko na, hindi nakapakadanagan. Sana kumnat ti balay ti bagi. Superhero da ito eh. Awan ti magdanaga, magsubliak to. Kamakabag ti birthday bunyag ni girlie. Sana punos nga may katipa nagdandanag kumanon na ini. Diyan pagka din may concentrate, iti pa nang isurok, kabayatan nga was asdag data adunteng nga aldaw. 1 week before, manunemi, talon nga lawas, nga adda, ti asawak, iti special operation na. Tawag-tawag man to ka, anda na ginugundaway, unattended, awan da siguro ti signal. Kaya dita, matawag ang isuna. Hello, Patrick. Lulen. Dandanin malpas. Maudin da ito nga lawas. Una nga inkarim nga, 3 days before, kitadakan dito eh. Sige, ikarit ka. Awan ti bagdanagam, tong parik ti karik. Talong aldaw, sakbay ti birthday ni girlie, adakton dita. Manong nemi na tong pal nga agpaiso. Dayta nga kari ni Patrick. 3 days before, iti kasangay manong nemi ni girlie, iti sumangpeten ni Patrick nga may san nga nalami sa bangkay. Ang sakit. Sakit manan manong nemi. Apay. Apay, manapasamak manan kanyak ti kastoy. Nagparik na lang arod kanyak idin. Apay nga jak palaeng met na sukal. Iti may kaduwagon daway manon nemi. Tumantam dagat, iti uneg tilungon, tinakainuporme. No idi manon nemi ket patig. Patig ba yun? Unuporme ti soldado. Itagayam ti patig manong nemi unuporme ti pulis. Kaki. Katsalanganen nga may sa manon nemi ti saklutek. Ken ubaek, kargaek nga tumandag, no diket duwa. Da June manon nemi
kini Girly. Ni Girly ngagmay sapay lang titawan na. Kaslaamunan man nun nimi nga awanan ti amana. Ta ngaggaraw saan na namang ngagtitimek na saan na nga mariknapay ti arakop ka naghektimay sa nga ama. Ano kasano tila dingit man nun nimi ni John iti pumusay ti amana. Mas ti panangganong ugkan panagsangsangit na. Taimparik na ni Patrick ti ayat kan dungo ti maysa nga ama ken kuana. No saan naman nga narik na ini ti pudno nga ama nang imimparik na ni Patrick. Dayta nga ayat ti maysa nga ama. Yung kasanupay tatama nun na imi. Anya matanda ti nga gasgasat ko manon na imi. Duwa nga anak, iti duwa nga asawa, soldado ken polis manon na imi. Inulit-ulit ko iti sa kaanan ti tanem ni Patrick manon na imi. Sana kun nga gayat Patrick. Si Kanti Maudi. Umanayan da June, ken Girly, nga pakalaglag ipak tinapalapas. Saan ko nakasapulan pa iti may katlong anak, iti may katlong asawa. Saanin. Tadya kon kayat pa iti masaktan, dya kon kayat pa iti agpanes, dya kon kayat pa iti agsagaba, dya kon kayat pa iti agsangit. Dayta manong name iti inulit-ulit ko ngayong baga. Diyakon kayat pa iti agpanes, diyakon kayat pa iti agsangit, diyakon kayat pa iti maikasar, santot tumandag iti uneg tilungon, diyakton kayat pa manong name. Iti din na damama kini papa, iti siyempre tinagnaidan mi nga giina. Kadagpaiso ti kariidi ni June manon name nga dungdungwen na ni ading na. Amo na nga aywanan, amo na manon name nga salakniban, amo na nga aywen no kasta nga agsangsangit. Amo na nga istoryaan no kasta nga malmalday ti adi na. Amo na nga istoryaan kan na aywen no kasta nga sapulen ni Girly manon. Sama da marigatan da papagin ni mama manon name nga mga iwan kadagida puko da. Kaday tadi kapuna no apay nga saan da nga makaisturbo iti panangisurok piing mangisusuro. Kaya na surok ka makatawan sipud pimusay di Patrick manon name dayta manen. Ado manen manon name di kitay agisbuti arubayan mi tumaydak manen pasyaren. Ngem gapu iti karik manon name nga saan kun kakayat pay. Iso nga, basta nga dagos ida. Ngem dumteng manon name ni Manning nakalagip manen ni Manning. Manning? Siya akong ti sumaruno. Maestra. Sumaruno nga niya. Nga mga sawa ken ka. Manning saan ko nakayat. Talaga? Di mo kahit may katlo? Anyat amom. Baka na isunton. No siyakton. Sikaman namin. Di pala siyak namin tim mo na iding inaklon mo. Wano inaklon mo. Di saan ako mga nabalbalo. Tamanin po didi. Ang kakarito kat siyak mo pala sibiyag kada kami nga talong kakaribal. Di ba? Manding. Oh, saan ka din ka po doon kunak? No siya kumanti inasawa, makiasawa ami di, saan ka kumampulos ka na balbalo? Kahit mo sa wen, uri saan kami nga nag-asawa kada sa amin kini Patrick, talaga kung mga dimtengan ti papatay da, katuin. Isot na ito din nga para kaidapan ti kandela ti biyagda. O, di ba? Sa bagay. No kumansikat ti inaklon ko kin nag-asawa, di sa anak ko mga nabalbalo. Una ta si bibiyang mo't pa lang. Baka mat into nasawa, makiasawa kang kakit matay kang tumaten.
Kawatabualuan na ka talaga. Di ka mabuteng? Sana ka mabuteng. No isot ay kari para kanya. Naragsakak to namatay. No damat may batik kang kang anak. Oh my God. Talapang panunutin si Kamanning. Ito ay no isot na kari. Di ba? Talong asawa, talong anak. Wag na, diyak kayatin. Padasin pa maminsan. 1, 2, 3 ngay. Come on. Baka siyak. Ala padasin pagsaludsudan na kita tao. Padasin nga ipost yan ipost yan ta Facebook. Agalakat idea da. Saludsudong ka na kuha da. No mga makiasawa ka pa, iti may katlogon daway, yes or no? Padasem, adadot mga ibaga nga yes. Tati may katlo, basta bilang ka 1, 2, 3. Yun. Di ba? Nakadaduman nung name iti pangalalukoy kanyak ni Manning. No kasano iti kinalaing na idi nga regalo, idi kakaribal da nga talo manong name mas manen. Nang runa, kat inya sa dagnamat ti bagina, kada junior kini girly. Magusgustuhan da girly kini junior no gusto nga pumasyar ni Manning no iti malem ti papasyar na tado di kitay ited na nga prutas. Ito na minsan pa manong naming nga bakasyon pinididak da kiti ubing nga napan iti lugar da Manning. Ingkam kano kitaan ta napintas kano sadyay. Nalukoy dagdag ito ubing manong name kat napan kami nakipangal daw sa jay parten na kami tinetim ka manok nagkalap manong name kada kita taraken nga tilapia kada dalag kan paltat sinarabo ta kami mat manong name di kita naganak kan kakabsat na ninanang na anak ko na ay nabalasan ko kamuudyanan nagat mamanugan da kamit laeng manayin ay manin mamanugan da kamit laeng. Apay ko na kasta nana. Ay, ganda ito sang kayo bagati anak mo. Amamang kami pa yung dagdag king kuha na nga ag-asawan. Takong ko namin nga king kuha na kinitatang na nga anat serbiti kagat no aumat ti bakat. Sang kayo baga naman nga ugur-uray ka no ti panawain nga na ito ding. Ay, ngam saan nagdingin daw dawat ang matay ti asawam tatno mabalo ka manin. Ninana mo, aman! Ay, nanak. Pasensyahan ito lugar mi. Napintas ti lugar yun, nana. Apay mat ako naman napintas. Kaya nagpapada tayo mat nga dati away. Away mat dyan, may napintas dito eh. Gapat na pres-pres ko ti angin. Yan, nakaberberde di kiti. Mabuya iti glawlaw. Aglalalo ano, mapangka ijewaig. Na yan di kita taraken. Nga lamas ni Maneng. Sa nga nabungsot. Ay nga nabungsot at running water nga rin ako nana. Agay ayos nga danom. Iso nga naimas na tilapia nga kanda paltat nga tarakan na sa jay. Adot mga baga nga na isang sangin. Kasla saan nga pupok. Kasla nga hanga cultured. Una ta running water nga rod. Uwan kasla tilapia iti karayal nga rod. Manong name impasyar ni Manning de kiti duwa nga ubing kat kastoon iti ayayat da. Kiti sumang pedet ayan mi manong name nakadado de kiti hinsang ped nga prutas. Anya de kita? Bugnay kano dati mami. Bugnay ho. Ano ti bugnay sa jay. Itigid ti bahay. Bakag sakit ti buksit yun. Maangkay ti bugnay ha. Manong name nakaragragsag da nga talaga kat ko na de kiti ubing kanya. Mami, kahit ko, basta bakasyon umay ti titoy. Kahit ko, ngati may katlong asawam, kahit ni Tito Manning. Anak, tsakon kaya. Kan masapol mo met ti daddy mi. Masapol mo met ti asawam. Junior, tsakon kaya. Di mo ngorot ka, nung di mo kayat, naliday kami met ka ni Girlie. Talagang gandang ko idi manunay nga jakon kayat. Ngayon kasta nga umay manunay ni Manning dito balay adon di kiti kundaway manunay nga sangko sang sangwen. Di kiti ubing no ka manunay ti pangsangko kada ken kuana.
Tapno kayat kong ipakita kini maning manunay nga saan ko nga kayat. Jakon kayat pa yung entertainen. Ngam kabutasaan ko nga sangon ito'y balay, umaynak madandanunan manunay mi dito'y eskwela. Adamit kurong-kurong na. Umaykan, tulunong ka. Si Kamet, maestra, pagluhanan ti kurong-kurong. Ora ito na pintas man na kurong-kurong. Sama na kas karira, dumarita ang kurong-kurong nga aglat-lati. Nadalos mat, stainless. Umaykan, maestra. Maning, apay nga saan nakasardengan? Sa anak to asumardeng. Pamaniknek. Kami. Jack na pukawan tinamnama. Idagos sa agasawa kay ni Patrick. Kaskas di nga Jack mo na pukawan tinamnama. Napawat ti biyag ko. Agap apo ko tanto nito. Si bibiyag tanto pa ilahing lulen. Manong nemi gapo. Eti panangalukoy kanyak dagiti ubing dagiti anak ko. Nga kumanunong medda papaki ni mama. Manong nemi. Talo nga tawen sipud na balo akka ni Patrick. Idi pinadas ko manin manong nemi. Para iti may katlo agon daway. Inaklon ko ti panagayat ti may sa aman nalon manong nemi. May isa nga man nalon ko nak. Nabanglo na bisked. Ibagi kan arakop manong nemi ni Maning. Natulag ka kail adagos ti kalay sami manong nemi idinaklon ko isuna. Nga ti pakangayan ti reception manong nemi kit igit ti waig nga naisagana nga naimbag sadyay. Ado manong nemi dagiti sapaw. Ado mat dagiti nagbabatog nga lamisaan. Kaslabud al fight manong nemi tilangana. Iti simbahan matlayang manong nemi tinagkasaran mi. Kat ko na kanyak ti padi. Ay, Lolen, Father, sakbay nga manananay nga rugiak ti seremonya. Dito ti may katlon nga para kiasawam. Wan Father nga sabali nga simbaan idi. Wan dito ti may katlon nga simbaan. Hape, nasaludsod dito Father. Alakat mairaman it karara gasapay kumatagtultuloy na ito karagsakyo kat saan kanton nga mabalo. Nga mabalo kantuman, nga pasyon magtanti misyon nyo dito rabaw ni Apo Daga. Baka saan nga kasat inaramid, dahil may kadua nga padi nga nang ikasarkan ka. Baka isot na ikari Father. Ala, rugyan nga ro din seremonya, kadi daw-daw at tikinabo Diyos, kada ito yung timaudi, apa nakikasarmon, Lolen. Uwan manong nemi ti may katlo agundaway anariknak ti ragsak ti maadaan iti asawa. Kunada nga rod kanyak, ay, Lulen, apay, anatirik na ti may namintalon nga na ikasaro. At siyempre naragsak ka, may mamintalo nga ragsak ko. Ay, talik mo pa si ka. Ngimsyak, diyak pa'y napadasan ti na ikasaro. Takasano, padak nga maestra, kayat mo ba't bakit awalasang? Virgin ka pa lang? Uwang nga rod. Oy, handa ka kanong pastor ka ni Jay Heaven. Na virgin ka nga mapansad Jay. Abay, kahit saan mo natungpal di may isang abilin. Panang ipausar mo na itanaitad kang ka. Kahit no kasano tinapasamak, idi kadidi muna kan may kadwa manong name. 2 bulan, sipot nagkalaysa kami, kanandan napasamak kada kami, kini maning, manunaming, sa anak manatngan. May 3 bulan, talaga sigurado nga da nagpitik iti saklot ko. Kasta mo nagtagsak da June, kini girly, di mamonda nga ada-ading dan. Adan-ading tamanin, ada-ading tan, girly, anak kayat mo lalaki, babae. Kayat ko babae. Madi yung babae. Agpangpangit kayo no ko Ano nga tiket mo, kuya? Lalaki. No, lalaki. Baka nagkapkabil kayo. Saan na di na kahit makikabil kanya kata. Ubing, bat-batit no ka. Mabuteng.
Kastat dialogue da kita anak ko anong name. Managragsakan mo da mama kini papa. Anak ko. Diyo ko na nga dito kay latasidong me. Agit ada plano mi nga mangipatak der tibukod mi nga balay sa jay talon nga mismo, mama. Kino naman nung name ni Manning. Ay sumurot kami matno ko at asinot mga iwang kadagiti anak kyo. Nasanga da kami. Adamat da nanang kintatang ko, mama. Sino pa ti kadwami dito? Kadadamat tan pamilya dagiti inino na nga kamsat ni Lolen. Kan ni Lolen ti Burudek. So kumatagyan ka dito nga balay. Kasto nga rodan ti pagbalinan tayo, pagtutulagan tayo, mama. Mangiparakder kami lang di bukod mi nga balay. Ngem, kanayon kami nga sumarong karkada kayo dito. Uno saan, da kayo ti umay sa jay. Alam ka nam Lolen. Sikat ti masurot. Gabot sikat ti lalaki domin. Ken, digiti anak ta. Da June kini girly. Kayat na nga talagang umayag na sa jay kaputa na pras-pras ko kano. Kanatod pagpasyaran da. Yan tangay, asidagmat lang iti eskwela na pag-isuruak kan pagbasaan na kita anak ta. Babae manong name ti may katlong anak ko. Ni mismo nga sawak ni Manning tinangdad tinagan na. Liwliwa ka no? Ape nga liwliwa. Kapag iso nga ti liwliwa. Liwliwata. Liwliwata yo. Okay. May dumduma ka nagitinagan na kita anak ta. John kan girly. Liwliwa. Manong nemi naragsak kami kasla awanan ti dumteng pahay nga alawig iti biyag ni. Ngam tinakabutbuteng manong nemi dumteng ti muna nga panagkasangay ni liwliwa. Manong nemi no apeket ngamin nga imbag naramid mi ti kasjay kumakit talong bulan na bunyagan ni liwliwa. Ngam nimat lang Manning manong name iti nangi propose nga may gadan ton ti bunyag ken first day o na first birthday. Manning kasta tinapasamak idi kadagiti duang anak ko. Nga ana. Ni Junior kaaldawan ti bunyag ken kasangay na. Natay ni Sammy. Kastamat man ni Patrick 3 days before. Dimteng nga may isa na bangkay. Katsyak ngay. Omongan no. Awan ti pagdanagam. Manong nemi na iranra nati tudtudo kadidingan panagpas ngay kadisumat at panakaira na tudtudo idudumteng ti may ka maysa nga birthday ni Liwliwa. Kaya hindi pa nakapabunyag na manong nemi. Naisagana nga nalaing manong nemi ta talaga nga isut impatang ti asawak nga panaka-harvest dagiti tilapia paltat nga taraken na iti waig. Kaya nakadado manong nemi dagiti sagana nga baboy, baka, kalding, native nga manok, nateng. Manong nemi iti igit ti waig, tinaka aramidan na kiti sapaw, tapos kastakit sadya nga maangin, iti padaya, iti birthday, kastamatan iti bunyag, manong nemi. Well, 3 days before, manong nemi nakasaganan ti amin. Addan dagiti sapaw manong name sa jay. Addan dagiti lamisaan. Manning. Kasano dumteng tutudo. Kad naglulula manen. Amangan no mabasa dagiti lamisaan ken tugaw sa jay. Amangan no marbada dagiti sapaw. Awan ti pagdanagam tano marbada agad di ba parak rin tamanen. Mambutbuteng nga peso. Anot ka butbuteng mo? Adayot pa nakatay ko. Ano ko ba nakaawa mo? Diba hanak ba't nga mapan makigubat? Ni Sammy dikit na pan nakigubat, di ba? Kasta mo ni Patrick na pan nakigubat, na pan inasidgan ti bala. Siya ngay.
Ala, sapay ko mga ron. May isang aldaw manunemi sakbay nga dimteng dito nga kaaldawan ti bunyag ken first the birthday ni Liwliwa. Idi dumteng ti bayakabak manunemi. Kimat ken bayakabak. Adda ni maning manunemi ti taltalon iti dayto nga oras alas 2 kapigsana. Napanda manunemi kinita no kasanon dagiti sapaw. No marakrak kuno ana. Alas 3 manong nemi di malem di talaga nagtultuloy ti kimat ken gurrol. Idi kasta unay manong nemi ti taray ti maysa kadagiti kinadua ni maning may dito balay nga nangipakamo. Apay, ano ta masamag? Ay, isang ka ko mga makbaklaat, maestra. Taabay, sa tintayan ni Maneng. Hintaray dati hospital, gaputan na kimat. Oh my God. No. So, nga po na tayo. Hintaray dati hospital. Iso namat ngamin, taad na iti sirok ti kayo. Amo namat nga no, adda ka ti sirok ti Dracula kayo nung agkimkimat ka talaga nga maala ka. So nga naala. Sabi nga namin sa dyahe, napanain yapon. Napanain linong dito yung dua, baka na sa dyahe. Gapot ay shoot ng iparagadan na. Yapaw na yung matin. Sko, wag na. Ang kadimatin ang kadin Manong na yung nagdardarasa ka na panti ospital. May sakadagitiya nang itaray kang kuwana kinaduana nga napanititalo nga nangasikaso ka dagiti sapaw manon name tinagsabat kanyak. Maestra, kumusta ti asawak? Kumusta ni Maneng? Abigasan ka sumong baat? Ay, awan ti pagdanagang mga buta. Tanya, nakalasat matlaing. Nakalasat. Wan. Yung bagatan na ialis tuminginyag dito eh. Kaya nasamot o din napakarawan. Medyo angalan na lang di jay kagudo ti bagina ta isutin apektaran. Kahit mo sawan. Saan nga natay ti asawa kay baldado. Kasta ka di. Kung na ti doktor nga tumit lang ti dati. Sige, Omega. Tamabalin mo mata na kasalita isuna. Hindi makasadag akong kang kuhala. Maning. Ako magnakaw, ha? Apay ka sa panagsaom. Apagtaran eh. Panagsak ti bibig ko. Anya? Naapektaran ti bibig mo? Mas lagdibdiwig ka. May tumit lahat eh. Awan wag na si Bibiyagak. Uwan si Bibiyag ka nga peso. Baka saan ka nga makatalon. Baka no, awan magnanagam. Kung na doktor, mayat. Alawan sabi ko mantamayat to. Matlaing, Diyos ko agyaman kami. Unaklo na mabaluak manen. Kalbasan ti makalawas manong name na irwan matlaingan ni Manning di ospital. Rimwarakas matlaing ti dati manong name. Nagsubli matlaing ti dati, makapagbalikas, may kuti na matlaing ti kagudwa ti bagina. Kasta ho na manong name ti nagsak, dagiti talungan nakmi, siyempre, ore man pay nakin manong name ni Liwliwa, ngayon idi ubain na kargain ti amana, kasta ore yung tayak-ek na. Matuloy matlaing. Ti panagpala na ti birthday na kan bunyag. Itito pa'y laing igit ti waing. Wala. Yan tayo nakainit pa manin. Saan nga tutudong. Madanda na ka naglataman ning.
Ikatemtan niya man na panagdandanag mo, mestra. Nalasad ko ti amin, di ba? O, makitam? No siya ko dagos ti inasawa mi di, hanggang ko man nabalbalo ko nakitata. Gusto sana ka mamati na ti istorya ti pagkasalitan ti biyag ko. Tapay. Mamano ti kastoy. Wala iwaras mo ti pa nagkitam daglawlaw. Siya sino ti may namit talungan nag-asawa. Ada ka di kas kanyak. Awang nga ron. Iso nga na isang sangayan ka. Iso nga magkita akto ti writer ta paisurat ta ti pagkasalita. Ti patulod tanto. Talaga? Nga awang nga tandidak sa mapasamak ka data? Ken ka? Sana ka naman mabalo? Mabalo kan to. Baka muna na kayong siyak kas pagarigan. Yun to nag-apukotan ditoon. Nagpaiso manong nemi, si bibiyag kami palang ita kaniya maning asawak. Dada graduare ni Junior manong nemi, iti criminology. Snapahanin nag-training manong nemi. Samet ka di asoldado angem. Siyempre kakas kaming ti PNP. Diyak kumakayat idi manong nemi ngam talagang isut kayat na. Sagit pulis metlaeng pulis woman manong nemi nagbaling nga manugang mi. Kadadaitan manong nemi duwang apu kumi manong nemi kini maning. Nagretiro akmatan nga maestra manong nemi. Si Maruno ni Girlie nga naggraduar manong nemi di kurso ng accountancy. Idinto taniniliwa manong nemi kadadapay lang ti college. Iso na lang ta customer ti tiyempo manong nemi COVID problem. Yan. Para 4th year nanton palubos ti apo naglukat ton ti klase. Idinto ta intultuloy ti asawak manong nemi iti kaaddan iti talon nga gasikaso kadag iti mula taraken nga adingwen ken lames. Damama ken ni papa manon nemi pimuseda iti tawen 2018. Nagsarunuda iti duwala nga bulan iti nagbaitanda. Dahito iti pakasarita ak manong nemi. Retiro akon nga maestra kat kang kanawin nak agbibuya ken dundungeg kada ti nga programa. Kat natungpal ti kuna idi ti asawak nga maisalaysay dato nga pakasaritaak. Babaen ken ka, tinak pa nang ipatulod, kadag iti Italiana, iti messenger mo. Kadag ako na manong name iti anos mo nang urunus, kaninding ka pa nang ibasa. Dahil dukit pudpud no. Nakiasawak ti soldado, nabaluak. Pulis ti si Maruno, nabaluak. Idinto ti ni Maning, si bibiyag pa lang itang asawak. Sang ka ulit ti asawak ako nana? Ay na. No kung mga mensak inasawang nga dagos ini, di saan ka kung mga nabalbalo ba kayo? Sabi ko mata nakaibatek met iti adal, liwliwakan pagsarimingan ti biyag, kadagiti patag nga dimngeg, more power to your program anong, and God bless. Tuy nga rodagyaman nga pagayam mo, Lulen, iti probinsya ti Ilocos Norte.